Halo jotono lamsugo ani live of krim faida dong kai tiri ang third time je media channel interview na faida kira samuni hapore je krim mana amno tei nai kai puja no srangsatio phai sokoi magi tei srangsati joto teamwork no belekina thank you asek sep kotor yakna magi abon je lo anu je kok singnai tini kok kom tinai ke sini da ukiren perma kise kok sai sini Belakan hamba tamu sana itu already nama ni jalan ini sama jalan sini sini ada sama bayi sini kalau mana pakai mana belakan kan hambai mana ni lagi je pakai sini dalam lalu nabo ni cuba tamu cuba pakai ni pernah belakan hambai mana tu. Acha mungkin sini Rahul sar nengkam kok kesana kisah saja kita. Kok to kasar namang musuh itu kok karena musuh kan ya payang to hatal joto noka suksa lockdown ibagai pun asu musai ya tini orang lockdown apa no ada sambung bayi bisa buka tong selai mangka sini sami sati channel Koglo Media on boleh hambai. Oke, belakan thank you. Saya baik belum cuma itu bahasa. Oke, yang oke sini technician dok, kita mungkin somres boke sini technician dok yang sini uklog back sini tonglah dok, kalau di sini dok bangsa, contohnya sini video yang ni dok. Mungkin James bobo technician bobo kalau di sini jodoh teamwork, serang satu teamwork, belakan thank you. Apa kita orang serang satu baik tong lagi, tei salkisin bising ko napo to upload kaya weekend upload nai bele na hari tini sari ko sing sinai ko abo ang tini sama jamana sai mali ani ke ko kori hai pun no strang sa di follow klai di abo logi manai no tei nang khang ka tani mung phun rei search klai di strang sa di thang ne ken mani manon thank you jatan no video kisa lo phone ko wan hai chi ko thank you